Tun trum chu Valentine's Day alo om chan kan sei ho don ani. Valentine's Day ti hi Saint Valentine sa ming puwa ron chuak ania. Saint Valentine sa Catholic puithiam Romi ni in kumzabi thumna atang khan he Valentine's Day ti hi aron ir chuak tana. ST Valentine hianin chanchin thuruk tam tak anei trawa chung athuruk in phum ro tam tak te chu kan lo sei ho don ani. ST Valentine sa nun hun chung kha Roman Christian te ti du dana le an thurin zoi chet na te Christian na tanga pe thlak tumna hlor hun lai ania. Lal Emperor Claudius chuanin dan khau tak asiama Christian mi te chu an Christian na tanga in nuk do ka Lal Emperor Claudius ate pathian ram huai beturin an nor lui ta thina chutianga an pathian ram huai bedu lo chu shem tuar turin tan ina an khung mi thina chutiang mi an mi lesa dan zom du lo mi chu in ngai zong poni se anin nei arem tilawa ST Valentine chuanin chung in ngai zong in nei du te chu arukin anin nei na tura bo sei sak ta thina chu midang te poin an lo hretar zau zela in ngai zong aruka in nei du te chuan an pan ta zela ni atopa chuanin Valentine sa chu Emperor Claudius sa chuanin athil ti ruk thin chu a hre chuaka Shremna tor torin tan ina akhung ta ni chutianga tan ina tan chung po chuanin hrathiam tuanga in du sak tuanga emema tanin veng tu middel fanu po chuanin adu sak emema chu middel tan chuanin Valentine chuanin amit chu ahlanta a amangai middel ne na le khathon zia chuan from your Valentine's din athon nge hi ani chu athi ma ale khathon zia chu February ni sompali ni in chu Valentine sa pola man ani ta thina ni